Nakong ena eo ditlhaselo tse susumetswang ke dipolotiki di hloleng mekwalaba dikarolong tse ka botjhabela le tse ka borwa tsa kontinente ya Afrika, maano a mabapi le kgotso le tshireletso ke ona ao baetapele ba Afrika Borwa le Kenya ba tshohlileng. Mopresidente Uhuru Kenyatta o ipileditse ho dinaha ka ho fapana ho sebedisana mmoho ho fedisa ditlhaselo. Terrorism is not a fight that can be fought by any one country. And in fact, you heard from President Ramaphosa's talk about the meetings that we've had, how we have exchanged on how South Africa is cooperating with other SADC countries in Mozambique to defeat these terrorists. Just really to reiterate what President Kenyatta is saying, that the threat by insurgents should never be seen as localized or just focusing on one country. They cooperate. All these groupings that come through or in different names, they coordinate their activities, they are in constant communication, and we therefore need to respond in a coordinated manner. Ntlha engwe e ngongoreisang baetapele bana ka bobedi ke maemo a sa tsitsang lebatoweng la Tigray le Ethiopia. Ho sa le jwalo baetapele bana ba babedi ba rera ho hlabolla merero ya bohahlaudi dinaheng tsena ka bobedi. We therefore acknowledge progress made in the areas of tourism and immigration, including the introduction of e-visas for Kenyans traveling to South Africa. Mopresidente Kenyatta o memme Mopresidente Ramaphosa ho etela Kenya haufinyana. Both of our countries